Mekaubere e re isiuwe fela le palapaleng. E tse ka mesebetsi le menyetla e meng ho ntlafatsa bophelo ba bona. Phihlello ya tshebeletso tsa kalafo le kantoro ya mekaubere ya sesole bo masepaleng. Ditletlebo tsa rona hore di kgone go ka arabiwa ke premier le president kwa national. Dilo tsa rona ke mebereko, ke matlo, ke access to healthcare. Ba bile ba tseka kabo ya matlo tikolohong tseo ba phelang ho tsona, e seng ba bokellwe Bloemfontein. Memorandum tse pedi tse fetileng di tle ofising ya premier so rarabe. Memorandum mongwe ka o sendela nna ka bonna ke le somotšoma di le ka o sendela ofising ya presidential office le no ha tso kre karabo. Le benefits ya dijwa ke fumana ke go bala ka tla ka ga ntlo le bana baka ne ke katile monna ka tswa military veteran ke emeleng ka dino ha ke letho ka ga province ya first state o president ke a sotleya. Mmuso wa province o re o tla araba o re pusetso ya seriti sa mekaubere ya sesole ke ya bohlokwa. Go na le meeting le task team le deputy president ka di 26 me jwale nako le ona ya lona ya 7 days e tlo hanana le ntho tsena tse mona hore re fumane tharollo e tshwanetseng batho bao ba tshwanetsweng ke tharollo eo. Mekaubere ena e re mmuso o lokela ho ntlafatsa boleng ba bophelo ba yona le ba bana ba yona isita le basadi. Konelo le Gopolwa. Ditaba tsa SABC, Bloemfontein.